10 pitbullova u jednom trenutku. Sve je izgledalo kao stakeout. Pojavljuju se 2 policijska automobila iz kojih izlazi 7 policajaca. Samo sam pitao, hoćete me jebeti? To je postalo mi jasno, to je bio zaključak. Znači, vas dvojica želite da me jebete. Okej. Kažite mi da se namažem lubrikantima, navučem osmeh i idemo se jebemo, ne vrti. Uglavnom, dakle, ja sam napisao, dakle, gradom Splitom hodaju praseće glave sa pitbull security-ima i maltretiraju građane i ja više nikad neću doći u Split. Mene u Bajakovu skidaju, stavljaju mi lisice na leđa, sprovode me po nekoj tjeralici koju su oni poslali na osnovu toga. Znači, sam napisao praseća glava, vrlo sam alergičan na ljude u uniformama koji imaju 2 grama mozga u glavi i pravo da jebu sve i svakog samo zato što imaju uniformu. Što ćemo vidjeti kasnije.